Lakhipur Online Putoksaba Jun gi tang taramapan Irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada Maroi Pao Mahiroi Kunthadagi Tana Laiba Samgi School Kudingmak Tingzingani Haiba Wapam Adudi Aran Mani Haina Mahimasingi Mantri na Fongdokre Jiribamda PM Surjaghar Free Electricity Scheme Hodokre Miyamna Kudongsaba Silobina Bapil Tokre Mas Parada Jun Taranipan Gining Sing Thoram Pangtokre Manipur da Thokli Balan Loisin Bidabada Miyamna Penda Bapongdoknakre Maifagi Miyut Kangbo Amana Manipur gi CM ga unakre Imphal Silchar Flight Service amasung Manipur Bhaban Sabina Bataksin kre Guwahati Mite Imaluki Ahum Subo Foundation de Galwena Chahi gi General Mipam Ngarang Maipakna Pangthokre amasung Ani Suba UPC 6A Side Football Tournament Hodokre Opening Match da UPC A amasung UPC B Maipakre Hauzik Mapung Oi Pau tabirasi Assam ki primary school singda mahiroi masing kunthradagi taba school pumnamak thingzinduna anakpa school singda punsilagani haiba wapam adu aranba wapam ni haina mahimasing gi mantri Dr. Ranos Beguna mayek sengna fongdokre mahakna hai school ama thingzinba natraga punsin bahibasi akhanna ba phibam kharada oigadabane Mantri na hai kilometer amana kon mamafam gi manungda mahiroi kunthradagi taba primary school ahum leirabadi thingzen banatraga punsin bagi matang da khanagani hairi mahiroi kunthradagi tana leiba primary school khudingmak thingzen gani haiba wapam adudi aran bani haina ngarang fongdokre panbayai hiramasigi matang da rajya sigi tongan tongan malup kaya gi maigedagi mantri gi mafam da memorandum pisin ki balaikre mahimasingi mantri Dr. Ranos Begu ki ware pasibu Manipuri Sahitya Parisar Assam Lakhipur District Committee ki maigedagi thagat papongdorakle जितो रिमार उलाई आसे जे 30 जनतকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হ'ব এটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা ভিত্তিহীন মিছা কথা এটো জৰীপ কৰিব দিয়া হৈছে এছেছমেন্ট কৰিব দিয়া হৈছে যে 30তকৈ কম থকা ইয়াত কোনখিনি বিদ্যালয় বহনক্ষম কোনখিনি বহনক্ষম নহয় ইয়াৰ ভিতৰত যিসমূহ 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত যদি 30 জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা LP স্কুল আছে হেখন স্কুল বন্ধ নহয় হেখন স্কুল থাকিব কিন্তু 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত 30তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা তিনিখন বিদ্যালয় আছে তেতিয়াটো এমালগেমেশন কৰিব লাগিব গতিকে 30তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা প্ৰতিখন LP স্কুল বন্ধ নহয় মই স্পষ্টভাৱে কৈছো আগতো কৈছো যে 30তকৈ কম আছে কাৰণেই প্ৰতিখন LP স্কুল বন্ধ নহয় তাৰে ভিতৰত কোনখিনি বিদ্যালয় প্ৰয়োজনীয় আমাৰ কাৰণে নিড বেস তাতে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰয়োজনীয়তা আছে হেখিনি বিদ্যালয়ৰ কাৰণে বেলেগ সিদ্ধান্ত হ'ব যত অত্যাধিক হৈ আছে এটা ক্যাম্পাসতে দুখন স্কুল চলি থাকে এটোটো মাৰ্চ কৰিবই লাগিব কৰবাত 200 মিটাৰ ডিসটেন্সত দুখন স্কুল আছে তাত এমালগেমেশন হ'ব কিন্তু যদি এখনেই আছে তেতিয়া তাত এমালগেমেশনৰ প্ৰশ্ন নাহে তাত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম কেনেকৈ আমি বহনক্ষম বিদ্যালয়খনক বহনক্ষম কৰিব পাৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰো Haukiba Jungi Tang Tarateret ki nungtilpung anitaba matamda Jiribam gi Babu Parada PM Surjaghar Free Electricity Scheme Hodokre Save Money, Save Energy and Save the Planet haiba thimda yumpham oiba scheme asi All Jiribam Senior Citizen Welfare Association ki General Secretary amasung Retired Deputy Inspector Chingangbam Sunamanina Ribon Kaktuna Thorum Hodokhi Scheme asi hodokpagi thoromda hiramasi gi expert na miyamda scheme asi gi kudongsa balongna na bapil tawkre scheme asi gi makhada lenga ke maige dagi subsidy gi kudongsa basu piri hairaduna hiramasi da akupa marol ki damak mobile number 7005192810 natraga 9233964696 number asi da pau phobina bakhangan kre subsidy se akoi ge serap se pala matung da MSPCL moi ge MSPDCL gi kangbu se lag amutang moi check tawrangani adu moi system da automatic akoi si pan ge ha je thole adu matung na moi na link to yare ha de sumiba setting ge moi thamli yare ha kan moi na link hack tawgi matam na khudak ta dum automatically adu gi subsidy dum account TV re account dum la Maspara Apunba Maira Pabiluk Ani Amasung Maspara Chakot Lamjing Club na punna silangduna
Jun 19 gi ningsing kumon thoram Sri Sri Radha Mandop Masparada Pangthokre Thorom Hodringaida Kumjali Singaniga Amagi Jun gi 19 da Manipur gi apun basaktam amasung ngamkhai ngak nabagi khongjangda Thawaina pontha oikraba athoba singi saktamda lei amadi maira katunai kai khumna putki Maspara Chakot Lamjing Club ki General Secretary Huyam Bina Kumar na program conduct tawkiba thorom aduda Huyam Biharina thorom apuiki thorom asida All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee ki President Konjangbam Ongbi Aruna Huirem Babaton Thongam Babahan Gitu Devi United Clubs Organization ki President Khaidem Kanta Arambam Dhananjoy amasung Huirem Babu Machana Mathang Sidna Athoiba Mitung amasung Ikai Khumnajaba Mitung Sing oina daista phamki Saruk Yakhiba Singna Kumjali Sing aniga amagi Jun gi 19 da Manipur gi apun basaktam ngak nabagi changsin ki ba khongjangbu ningsingduna wafam kaya thamnaki Loinana Sahi ahum phajin kraba Manipur da thokliba lanasi leingakna haujik phawba loisin bidabagi matangda akhan mamong da pendaba phongdoknaki Khoina asingo thorom pangthokpa sigina ari lai habada khoida akoida thamoi di ihun lamalai makhoina imalaiba Manipur si kaiba jaroi habai tamakta hawaino pontha oigriba Bangali singna ai lon simang ma jaroi habai tamakta hawaino pontha oiba chamana punya ado bata de hai ba thorom si khon pangthok chatta dumne makhoi lekhiro kangmu sing du tamakta khona singo thorom je pangthok tana makhoi maram na khana ne na bata rabde makhoi atma singna soidum maki akhoi tawmul si tagim panda ko leige to khoi tawmul si lehori bai meti sinau ma singdi mai dor me sina khoi bikai kumri ase khoi atma na soidum la relum no brahma ma chicken neck haina hari ba siliguri dagi nopok kakhalak ri sigal lai ba jati se jati jangkai humbu gi mathak ta lai lon phongna da ba jati jangkai humbu gi mathak ta lai hari ba jati singsiga ne Kwai dagi awa bataba kwai dagi akhoi checheng phangpa jati amakhak patho o haira meeting meeting se aduki matik akhoi checheng je phangga lai mathang tawna adubu matam amagi meeting gi wari dadi akhoi jamna matik mahul leiba China na Manipur kirambi matam amada moina lan tawraga ngambagi ngamdabagi nataba meeting gi matik magun se China na kirambi Adu main taudna leiramba jati ni adubu awa se Burma hari se awani adu awal lebak se maitei gi ningthau singna masing thingam dana lan ngamaga awa se aikoi gi makha thama awa dagi loipot karami mi Manipur da adu maina toramba Manipur do ngasi kadai da changre a makha da chakre a makha da pungre aikoi gi maratta adu Jamna matik magun leigraba ningthau papangan kan graba adugumlaba akoigi Manipur gi ningthau sasando madugi do man apon mada aikoigi ningthau gi konungda tin changba hogal padagi aduna maram oiragani aikoine chahi tare khunta pa hana thokri Manipuri Youth Front of Assam Maifagi Mute Kangbu Mana Manipur gi Chief Minister Yumnam Khemchan ga unakre unaba aduda Maifagi Maigedagi maroi ba wapam khara pukhaladuna memorandum ama pisinkre memorandum aduda Maifana athuba matamda Imphal amasung Silchar gi marakta flight service haudokpina ba amasung Silchar da Manipur Bhavan sabina ba haizaki hairiba demand sing asi athuba matamda thabak to ongthoklagani haina Mute Kangbu aduda Chief Minister na thajaba pirakre Ngarang Chief Minister ga unakiba duda Maifagi President Thangjam Brojen Advisor Seram Herajit Moirang Them Robindro Legal Advisor Advocate F Loknath Kaloinana United People Front UPF Manipur gi President Nongthombam Rupachandra Sarugyaki Guwahati gi Manipuri Bosti High School da Guwahati Mite Imaluk ki ahum suba Foundation Day ga loinana chahi gi General Mifam ngarang maipakna pangthokre Mifam haugalakpada Manipur gi apun basaktam ngakna basangsin ki ba khongjangmu ningsingduna kunmanga suba Degrade June Uprising Unity Day Numidasiga mari lainana Lakhitraba athoba 19 gi mafam dai kai khumna botki loinana mi gi tang ahum lisingani ka kun humdoi dagi horakkiba ihoda thawaina pontha pikraba
अथौबी खुदिंगमकपो निंगसिंगबा ओइना मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना थौनिजखि फाउंडेशन डे गी थौरमसिदा लुपसिगी प्रेसिडेंट एन राधामणि ना मिफमपो ओइखि अमसुंग सेक्रेटरी पातेश्वरीना थौरमदु कंडक्ट तौबिखि थौरमसिदा लुपसिगी अनोबो बॉडी अमसु सेंखि नौना फमपुगदौरिबसिंगदि प्रेसिडेंट ओइना आर के तंपासना वाइस प्रेसिडेंट ओइना हिदाम अरुणा अमसुंग नावरेम लखिमोनी सेक्रेटरी जनरल दा रंजिता सिंहा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी दा बिनारानी देवी एडवाइजर ओइना एन राधामणि पातेश्वरी अमसुंग के पूर्णिमा पुखनखि मसिगा लोइनना गुवाहाटी गी अकोइबदा मेतै सिंगना खुंदारिबा मफमसिंगदा थागी अहुमसुबा नोंमाइजिंग खुदिंगी मिफम पांथोकनना बयानखि मिफमसिदा लुपकी अवार्ड पफमसिंग मेंसिनबा मसुंग अतै मरोइबा वाफमसिंग नैनबगी वारेपसु लौखि थौरम लुइसेलकपदा मणिपुरी पीपल्स फ्रंट एमपीएफ की प्रेसिडेंट यंखोम उपेंद्रना पोखलकिबा चाही अहुम चुबना अनऑफिशियल ओइना लाखिबा गुवाहाटी मिते इमालुपु एमपीएफ की वीमेन विंग ओहेनबगी वाफमबु खुदिंगमकना अमतोइना यानखि गुवाहाटी दा थोगलकपा इशू कयादा लुपनी असिना पुन्ना खुसमनदुना चाकोट थौरांगी थबक अमसुंग सक्तम गाक्तुना चटमिननबगी वाफम यानखि हाइना एमपीएफ की सेक्रेटरी जनरल मोइरांगथेम प्रियदर्शनी की पाव अमदा खंगलकली उचाथोल पायोनियर क्लब यूपीसी जिरीबाम सिंधुना उचाथोल की सानबुंगदा टीम 13 सरुक यादुना अनीसुबा यूपीसी 6A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट लिसिंगनिगा कुंतरुक हौनबी मतुंग इन ngarang हौदोखरे जिला परिषद जिरीबाम की हानगी अध्यक्ष के जानकी देवीना चीफ गेस्ट ओइदुना टूर्नामेंट असे हौदोकपिखि थौरमदा उचाथोल पायोनियर क्लब की प्रेसिडेंट एम प्रेमचंद्रना थौरमपु अदुगा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी हिलघाट ग्राम पंचायत की प्रेसिडेंट एल सोमरेंद्र सिंह अमसुंग मेंबर वाई सारदा देवीना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखि ngarang sanakibा ओपनिंग मैच दा यूपीसी टीम ए ना सोनापुर जीपी बो गोल अमसुनो तमाइथिबा पिखि अदुगा अनीसुबा मैच दा यूपीसी टीम बी ना खासी यूथ क्लब बो गोल मरी अनि तमाइथियनखि मैच सिंग अदु प्रवीण बर्मन अजरुल लस्कर अमसुंग अजोयना कंडक्ट तौबिखि नसी टूर्नामेंट असिगी अहानबा मैच अयुकी पुंग 3 मखाइदा ओरिएंटल अमसुंग डिग्ली सानगनी अनीसुबा मैच अयुक पुंग 9 मखाइदा CKC अमसुंग अबोम पुंजी यूनाइटेड सानगनी अहुम सुबह मैच अयुक पुंग 9 मखाइदा UPCC अमसुंग गेमिंग स्टार सानगनी मरी सुबह मैच नुंगतुल की पुंग 2 ताबा मतमदा यूथ क्लब अमसुंग FC कगालुवांग सानगनी मंगा सुबह मैच नुंगतुल की पुंग 3 दा खासी B अमसुंग सोनापुर GP सानगनी अदुगा तरुक सुबह मैच नुंगतुल की पुंग 3 ताबा मतमदा UPCB अमसुंग ओरिएंटल की मरक्ता सानगनी लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना महिरोई कुंथ्रादगी ताना लैबा सामगी स्कूल खुदिंगमक थिंगजिनगनी हाइबा वाफम अदुदि अरानमनी हाइना महिमसिंगी मंत्रीना फोंदोखरे जिरीबामदा PM सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम हौदोखरे मियामना खुदोंसाबा सिलौबिनाबा अपील तौखरे मासपरादा जुन 19 गी निंगसिंग थौरम पांथोखरे मणिपुरदा थोकलिबा लान लोइसिनबिदबदा मियामना पेंदबा फोंदोकनखरे माइफागी मिहुत कांगबो अमना मणिपुर की CM गा उनखरे इम्फाल सिल्चर फ्लाइट सर्विस अमसुंग मणिपुर भवन साबिनाबा तक्सिनखरे गुवाहाटी मिते इमालुक की अहुम सुबो फाउंडेशन देगा लोइनना चाही की जनरल मिफम ngarang माइपाकना पांथोखरे अमसुंग अनीसुबा UPC 6A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट हौदोखरे ओपनिंग मैच दा UPCA अमसुंग UPCB माइपाकरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।